pretežek, Luka zdravo je, se fino je na bildu čez počitnice. Dober je treniral, s kolegi se spoznal, ne bo nobene štale, če Lebron ne bo igral. To je Luka, to leto, 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 leto. Jo, jo, Klemen na parket je prišel, vrgo bo za 3, poslušajte zdaj vsi. Jo, Klemen je prišel in zdaj vam pove, da kmalu nova NBA sezona se začne. Da je Luka hud in da mu dam respekt, ampak nekaj moram reči in to je efekt. Se radi kaj preberemo o njem tako ali drugač, sam vsak dan 8 člankov je pa mal too much. Ne zanima me, kva ma oblečim, da gre scat, dajte mu kmah, pusti ga igrati.